Ni amakuru tugiye gukomereza mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro hongeye kumvikana inkuru mbi y'incamugongo, aho umusore w'imyaka 33 yishe nyina w'imyaka 68 amukubise ubwo bari bafitanye amakimbirane. Byabanje guhishwa, uyu muvyeyi arabanza ajyanwa kwa muganga, aza kubeshya abaganga ko yikubise hasi ubwo yari yasinze, gusa abaturage bari babibonye bavuga ko yakubiswe n'umusore wiwe. Uyu muhungu we inyuma akimara kubona ko mama we yitavye Imana yahise ahunga aratoroka, gusa ntago yacika inzego z'ubutabera kuko ziba ziri hafi ngo zikurikirane abanyabyaha ndetse n'ibyaha muri rusange, kandi uwakoze icyaha abiryozwe. Mwibutse kwica umuntu biturutse ku bushake, kiba ari igihano cy'igifungo cya burundu ku mpamvu nyoroshyacyaha. Ni amakuru njya kugezaho uyu munsi yitiriye tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2025, ngo ikaze rero kuno muryango mugari. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kandi ukonzogera ukande like, ujye ushira n'ibitekerezo byawe muri comment kugira tujye tubasha kumva tunamenye ibyo mutekereza ku makuru tuba twabageshejeho. Umusore w'imyaka 33 mu karere ka Rutsiro ari guhigwa akekwaho gukubita nyina bikomeye cyane biturutse ku makimbirane y'ubusinzi. Yamenye ko yavuyemo umwuka ndetse ahita atoroka. Urupfu rwamenyekanye kuri uyu wa kabiri tariki 29 Mata umwaka wa 2025 mu masaha ashyira saa 2 z'ijoro. Amakuru igitangazamakuru Igihe ndi gukesha iyi nkuru yahawe n'umwe mu baturage b'umurenge wa Mushonyi, akagari ka Biruyi, mu mudugudu wa Kabakiza, yavuze ko nyakwigendera yapfuye ku itariki 29 Mata 2025 saa 2 za nijoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushonyi Rihinyuka Janvier yabwiye igitangazamakuru Igihe ko hakomejwe iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Ati twahawe amakuru n'ikigo nderabuzima cya Buruyi, umugore ufite imyaka 68 yaguye kuri iri vuriro ku wa 27 Mata 2025. Yageze ku ivuriro tariki 27 Mata 2025 yakomeretse mu manga aherekejwe n'umuhungu we. Bombi bavuga ko yaguye yasinze, nyuma yoherezwa ku bitaro bya Murunda, bukeye yitaba Imana. Twarabikurikiranye maze abaturage batubwira ko uyu mubyeyi yaba ataguye nk'uko yabivuze, ahubwo yaba yarakubiswe n'umuhungu we akabigira ibanga. Akomeza avuga ko uyu muhungu we akimara kumenya aya makuru ko nyina yashizemo umwuka yahise atoroka. Ubu ari gushakishwa kugira ngo aryozwe ibyo byaha akekwaho, dore ko umugore we akaba n'umukazana we nyakwigendera ari we urwaje uyu mubyeyi. Umurambo wa nyakwigendera ubwo twakoraga iyi nkuru wari ukiri mu bitaro bya Murunda, aho yari yoherejwe kuvurirwa ari naho yaguye. Amakuru rero akomeje agenda agira uti nayo rikanya kugezeho Rutsiro, umwana arakekwaho kwica nyina. Aya ngaya niyo nimaze kukugezaho mu kanya kari imbere. Amakuru rero aba ari menshi cyane, reka njye mu mujyi wa Kigali. Umumotari witwa Nkurunziza Alex uzwi ku izina rya Kazungu yakomerekeye mu mpanuka yabereye i Remera ahazwi nko kuri Godiyari mu ijoro ryakeye ahagana saa 10 za mu gitondo. Ababonye impanuka iba bavuga ko Kazungu wari uri kuri moto yanyweye inzoga, yanyuze mu cyerekezo cy'umuhanda kitari cye cy'ubumoso bwe, asa Nova Sonatube yerekeza i Remera, agongana n'imodoka yari mu cyerekezo cyayo cy'iburyo iva i Remera yerekeza Sonatube. Biza kurangira rero akomeretse. Rero amakosa akaba araye nk'uko bivugwa. Hatangiye iperereza ku cyishe umugabo bakekwa ko abaganga baramubujije kunywa inzoga. Hamenyekanye amakuru ko mu mudugudu wa Kigufu mu kagari ka Butara mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza habonetse umurambo w'umugabo witwa Itangishaka Charles w'imyaka 36 y'amavuko wabonywe mu muhanda. Umurambo wa nyakwigendera wabonetse uraryamye mu muhanda, hafi ya hari icupa ry'inzoga agasembuye inkangaza, bigaragara ko ariyo yari yanyweye. Amakuru ava kuri Sebuko avuga ko nyakwigendera yanywaga inzoga nyinshi ku buryo mu bihe bigiye bitandukanye yagiye atoragurwa nijoro yasenze. Abaturage bakaba aribo bahanga amakuru umuryango ukaza kumutwara. Bikekwa ko abaganga bari baramubujije kunywa inzoga kubera uburwayi yari afite.
aho yigeze gukubitwa mu mutwe arakomereka bituma abaganga bamubuza kongera kunywa inzoga. Umugore wa nyakwigendera niwe wabyemeje abitangariza igitangazamakuru Umuseke. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Kajyambere Patrick yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko RIB iri gukora iperereza. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzumwa. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.